baita roh. Nami horaikan ami harohan baita bor. Harai kulum baita akan Francisco ami haru misteri Pascua ron layak iya bor kadunan iya roman no dan layak. Ami harohan ewa na Jesus Kristus dawan roman kuita amutu iya Espiritu Santo. To agora precisar tem data para funerar yang papanya mais ou menos Lorosia maka poinnya kita ingin mengira orang funerarnya tahun kita bela hari ramu kali dan bisa hari dan reza banyak Meroma kore koimi. Meroma pita maknai na rakyat sang baimi, Padre, Filho e Espírito Santo. Isang dona ba o meroma.